Hello, welcome back to another video. Ngasi no video amaga loina namuk mayam taram noksari ko. Asigi maroiba koigi content je Kia gi anoba koigi facelift amabudi lakti lakre ko aduga koigi lagasu sagi hanagi koigi product se sisu kamai tauge habdugi matang da hapet samlapa mayam da details review gi moong haitare adugi moong da sum mayam da details idang haijege semja video ne ado haiba gari si kana gumbai si naw singi damakta di dum chana badum yaung gadoi ne habdi gari se makal market da option jam am laikre ko aduna sisu koigi SUV category da adumba sub compact SUV category da singba adugumba kalgi gari ne koigi yamna most rival or se koigi maroina koi Creta ga yamna nakna close compete tawra saliba dum gari makal ni kya gi Seltos side gari se ado masi aduki matik koigi Indian market to suma se documentic popular oi ko jiso ado yengsi kamai to ge habdu yeng minarga khangminar se audi hawar si ko sida leisere koi mangda leiba gari sini kia ge Seltos hana koigi hanba model lo haiduni ko an model se sigi koigi hanba hek keno obdagi sigi kia gi logo je sidi singrabani ko sinude ado ai ba makal gi gari si gari si hana amdang koina sasat amdang uthoke myamda salawno go sene mamangi look smain tawgani side look smain laigani eloi ni 17 inch lakani go magi size ado all dix loi orani go ado sumai yengsi habit koina magi looks kasu thi dabni haiba gari se adam premium segment da leba gari oidoni go haiba gari se aini han ana haujar khodoi si masi hauji gari si masi koigi on road ta haiba gari si dum 17 18 muki changda leba gari oidoni go ado masi magi hanba da mai engine gi specification da lakwa gandam koi petrol da ani lei go ado diesel da ma ado the IMT automatic ade DCT everything mangwanda koigi variant je makal loi sure go haiba gari se yamba adongi chanaba koigi kaitare engine option jum phangani aduga gearbox jo dum loi phangani go yong gari se dum phajai yengbuda go magi signature koigi keno hargadi Kia gi koigi tiger nose haitare go sigije smile laigani adu chrome na treatment phajana tawni front grill je go si koi glossy black haitare smile lai go no maya songi keno sidana koi skid plate sama hape mamangda aduga LED da loima setup se LED dulu lai ko 지용 DRL 네 실내 제시 야 몽담네 농당의 뭐이 그 기하기 DRL 세 양파지고 아두고 엔진 기마기 목 마이 파워 피거 하이따래 엔진 기 파워 피거 세마지 거기 1.4 GTI 터보 엔진 아마 레기니 아두고 마나 1.5 페트롤 엔진 아니 레기니 아두고 디젤 엔진 다 마가고 아두 마지 마기 거기 엔진 기 파워 하이따래 마이 파워 maximum power is 113 bhp 6000 rpm smaina phangigo aduga amuk toksina 144 newton meter aduga diesel dana amuk tokse 250 smaina phangani go ai ba gari se khoi gi seisida khoi color option je aura black gravity gray intense red steel silver glacier white adigi panchi orange smaina smaina laigani go hai ba gari si magi variant je khoi gi HTE HTK plus the Htx plus the GT line the X line and this minor makal this minor kaidue the top most of the dark color the su fangigo X line in quite top with unigo although more mileage say air and the pews 16 to 20 bogie range that's minor p go pews the gari say them padana saw a young but them creta them up money them high beam yarba Hairiba gari si adum yamna trending da dum sali ba ojiji latest anova amasu thole ko tholopde ado gari si koigi Creta ga moini si cousin sister ni na haine maramdi almost same magi length and breadth dimension da almost same orni aduga feature da su almost same ore moini si yamba pura koigi iman mane ha da looks ta kidan khena bai wane buga my feature nu loi mana duine bu dimension tari kara yams aduna moini se cousin sister ne dum hai makoi ani gi gari company se koi gi South Korean company ngakta su oidoni ko aduna ne makoi se Creta ga moi cousin sister ne hari biski marams
मासे अखोगी सेफ्टी रोम दा येंग बकान दा अखोई बिल्ड क्वालिटी से अखोई ग्लोबल एनकैप दा मासे एकदम यामना हाई स्कोर मक्ति नाते मासे आउट ऑफ 5 दा 3 स्कोर तोबो ngamba dum bakari ni adum decent oi ko मासे मांगोन दा फीचर से अखोगी सेफ्टी रोम दा येंग बकान 2 एयरबैग्स को अदगी साइड की एयरबैग येंगसे आई कई यावगे हबदो आई मनुंग चंगा हाइजरगे मथांग मथांग को अदे से संजंगेदा मंगोन दा यावरिसे सिगी कोई केनोसे लिक्विड सेंसर सिदा थोंदा स्माइ यावरे दे क्रोम यावरे नाइस स्माइना लेगनी को अदगी साइड ओआरबीएम तेदा कोई टर्न इंडिकेटर सिदम यावरे को बॉडी कलर द लोय अने दुगा मागी रूफ रेल से फंक्शनेबल दि ओइद्रे को अदे से साकपिन एंटीना मथक त यावरे अदुगा मनिंगदा येंगु कान लोय मक अखोगी गाड़ी अमदि यावम थोको लोय यावरे हाबदा हाइदी हाई माउंटेन स्टॉप लेन यावजरे अदगी डिफोगर यावरे अदुगा रियर वाइपर जु यावजरे अदुगा सिदा बैक कैमरा सु सि यावरे को अदुगा सिगी मागी मनिंगी डिजाइन जे स्किट से स्माइन तोगनी को अदगी येंगसि को अदुगा मागी बैक लाइट कैमरा स्माइल अदु मनिंगी लाइट सेटअप से अदम किया गी जेन फजै को येंगबदा अदो हैपेन मनुंगी हैपे चंगा उचरके सिने मनुंग संग्रे दai कगे लेगे दai हैपे हाइजरके को सिने कोई मनुंगी सि डोर गी पैनल स्माइल लेग उगनी को अदे ग्लोसी ब्लैक न फिनिश तोगनी सिल्वर सु यावरनी अदुगा सि सॉफ्टेस्ट मटेरियल सुम यावरे को सिदा अदुगा सिगी केनो सिना कोई मागी कंट्रोल जे स्माइल यावगनी को सिना ओआरबीएम गी सेट तोंगनमनी को डोर लॉक तोंगनब कोन बु शावरे से ऑल पावर ओयरनी अदुगा सिना कोई स्पीकर लेजरे अदि बॉटल होल्डर लेजरे को स्माइल ले अदुगा मनुंगी सिगी केनो से कार पंप दे स्माइना मागी से लोय मक मैनुअली एडजस्ट तोनी को स्माइना अदु सीट की लेदर यामना मोंग ताय यामना प्रीमियम नेस एकदम ओय को येंगदा अदुगा हेडलाइट की लेवलर से लेजरे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नमा यावजरे अदुगा सिदा ग्लोसी ब्लैक ना फिनिश तोरगा फजना हापे को मागी कोई स्पीडोमीटर की माई कंट्रोल से यामना मोंग ताना हाय ताय को आये अबेतन काखलगा येंगजरके सिदा लई सिंगियो अदे क्रूज कंट्रोल यावरे अदुगा कोई वॉइस कमांड की फीचर सुदम यावरे को अदुगा सिगी मोड चेंज तौननबा सिगी कनो सिम यावरे अदे गाड़ी की कोई सिगी कनो से किलोमीटर लोय चोंथोया सिना आरपीएम मीटर सोम कनो लेरे को सिजु मयादा कोई डिजिटल कोई मसाम यावरी को स्माइना किया की लोगो से लेजरनी अदे पोर्ट बटन ओयरनी को अदो मागी सिजु स्टीयरिंग जे कोई अप डाउन अदे टेलीस्कोपिक ती याद्रे को अप डाउन दिए को अदो सोमदा अखोगी केनोमदा लाखबा कांदा हैपे जेंगमिनसि को अदो हाइरिबा गाड़ी सि केनोने मैनुअल नते को ऑटोमेटिक नि को ऑटोमेटिक से कमाई तौगे हैबदो को अदो गाड़ी सिगी मागी कोई सिगी मागी स्क्रीन जी याम पांग यावे को कोई 10 पॉइंट कोई 10.2 की मागी अदुगी मोंग ने यावजे यामना मोंग तान यावे सिजु ग्लोसी न लोय मक फिनिश ग्लोसी न लोय तौगे को सिगी मागी पैनल सिंग याम फजना कॉन्फिडेंस ताना दum लई को येंदा अदुगा सिगी तन ऑटोमेटिक ने सेगे पार्किंग की रिवर्स की नॉर्मल की अदे ड्राइव की को माने यावे को अदुगा सिगी अखोई नेविगेशन तौबै सु लोय यारनी को सिदा रेस्पॉन्स अदम यामना स्मूथ ओय अदुगा मागी मीडिया लोय मक सि लोय वर्क तौबो यादोनी को वॉल्यूम अप डाउन तौबगी कई लोय से लोय यावरे हाबा तारे अदुगा अखोगी एसीजु ऑटो ओइदोनी को अदुगा सेगा चार्जिंग पोर्ट USB की को सिस्टम में जो अनिल पाले को अदुगा अखोगी ग्लोसी ओइना आगे से गियर की नॉब्स हैंडल स्माइन तौगनी को अदम प्रीमियम ने से फजना ओइरे गाड़ी से येंगदा अदुगा स्टेज फोटो जो अखोगी सेदा लेदर ना हाइबा तारे सॉफ्टेस्ट मटेरियल हाइबा तारे अदम एसी फजना कना तौ कूल ओइ को येंगदा अपर कारप्लेन लो तो सपोर्ट तौनी सेदा मागी सिगी स्पीडोमीटर जे स्माइन उगनी तो येंगियो ड्राइव इन्फॉर्मेशन में आमा से लोय पिरनी को सिना वाइपर की कंट्रोल से लेजरनी अदुगा सिना हेडलाइट की सोमदा कंट्रोल सोम लेनी को अदो सिले स्माइन तौ अदुगा सोमदा लाखो कांदा सिना सिसु दुम वांगे को नुवाय अदुगा सोमदा ना कोई की IRBM
IRBM gini auto oiduni ko adagi sina SOS moigi kai no gari da koigi SOS ki moigi message thana na badlo yauri sida jo adugo sina LED da pide ko light se adu sida di yaudre sida yaure ko sumai le aduga sunroof su yaujare adagi si single ge sumai tau duni ko aduga my glove box si amna sau maktina ke adu chap sabi hai batare sumaina le mai control me ama ju sida pide ko AC fan gi adagi magi defogger gi rear gi loi pide adu sina views camera sem koi maningi rear view gi mi ko adagi safe lock release tong na ba sida loi le re sumaina le koi samapa koi maningi interior gi design se gari sigi adai maninga mukara ga magi koi practicality se kyam kamai to ge habdi yeng si ko adagi gari sigi magi koi safety feature da yam naikre koi gi ABS EBD adagi electronic stability control adagi hill hold assist sumba feature ma yaure ko ado ai screen ma hapchara ge ado maning da musala ga mu yeng minar ko ado sinna keno ne koi gi ai maning da mu kar ga ai usar ke kai kamai to have do ko puri have da sile re soft material or ni si koi ma keno len glossy learn silver yaw ne aduga sida curtain am yawi ko sin koi best oiba koi gi yam keno ba koi tinted keno naptraga ju ya ni ko smile le aduga sigju mamang sa mana ni ko adu smile le mai sit sin ko sit ki leather quality jim di am tin phare haita aduga magi koi gi leg room ga si am marang kaina le yeng I pham ga yeng si yam ka khap kum da yam nungai re aduga sigi khuru sigi leg room ya marang kaina le re yeng da adugi sit hapam kai gi pali ko aduga sisu adjustable adum yai ko sija sit belt gi sijo adu sida mayai da koi gi LED da pale ko adu sida smart pure air haba koi gi air purifier haba da sina keno le re AC vent le re adu gi main charging point khar pi di ko adu smaile adu mayai ju yam ham oide aduga mi ahum madum phadana marang kaina phadana phamba ya bigi dum condition le him sawi gari ko aduga mayai da su khoi seat belt I phabam digi headrest ahum mak la yaure ko sida khut paibam lo yaure adu si su side holder ga si yam phadana yawe ko sida yam mong tai digi sida cup holder yaure ko smile gini smile le adai siga aduga sigi headroom ko headroom ga phadana le ko 6 feet adum phadana phamba yang ning khale koigi practicality have tare kom di yang paganda aduga ay sige mangi le habet jangan jake ko sila boot space adum sawe ko 300 adum 344 isang adbaina legum to ni ko magi ki kano aduga muk sigi kano je split amu ya ko 60-40 split ta tawraga yana luggage puning so ma tawga su yam noi ba kano ni ko de sida butlem chi yauri ko de hook su sida yauri ko po sei carry tawna na ko aduga makha da khoi gi my spare tires mana steel wheel da pire ko aduga sina 16 inch so ina lai ko mai le aduga sida kut paibam pa le ko si para ga singdar ko ni ko mai le gari se hai ba gari si kana ko me sino pam ba yaur gdi hai batare pam ba yaur gdi adum contact tawiro ai contact number description da hapsar mage ada adum sida contact tawiro aduga pau pauna bi ya gani ko gari si am phajari scratch nung thedongna kasu thedongna leiba ude they all loimak disc warani ko four wheel loimak disc warani aduga ajiki matamda koi gari se koi normal isam sam car na taba koi gi hatchback sun na taba tang koi premium jo ba SUV look su sangba aduga lambi se city dang akta thong ne jun na taba adum koi gi lambi kitang nuai taba su sina ba yamna nuai ga do ba dum makal gi gari pambi ga di hai gari sina koi gi adum gi yamna chana ra ba sunar ba gari su oi du ni ko hai di ground clearance wange adugi magi body gi structure SUV design wa ni ko aduga maroina koi gi automatic ta pambi sinau jing da mukta da muk sinamuk si automatic odini ko haidi automatic ta pamagadi haiba gari si automatic ne thaubuda do traffic ta kai da thaubuda city da kai da thaubi di sine hena muk nwai ko adu sine da ngasi gi video se swai zum lo sinjarage yam
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯁꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ 7 ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯗ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯥ ꯊꯧꯔꯒꯅ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ